Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Iyi ni update, ni ku isasa n'ubundi nk'ibisanzwe, aho tubazaniye amakuru akomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abavugaga ngo ese Makenga yaba yinjira ibigoma abakure hirya, bakure icyo gitekerezo muri ibyo bice. Ni umugambi karundura wa Makenga, aho afite gahunda yo kwerekeza mu mijyi igiye itandukanye kugira ngo akomeze ahashye ibitero karundura bya drone zimaze kuzengereza abaturage ndetse n'igisirikare cy'ihuriro rya AFC M23. Akaba ari operation ari gutegura simusiga ikomeye, kandi ubona yuko iri bugire umusaruro ukomeye. Ni mu nkunde rero ture page nshya y'ibitwaro karundura byamaze kugera muri ibi bice by'Igoma, ndetse yuko muri Virunga ariho hari gukorerwa imyitozo karundura yo kurashisha izi mbunda ziremereye bita BM21. Ino ni imbunda idasanzwe muri ibi bice. Twagiye tubona imbunda za BM7, za BM12, izo twagiye tuzibona, ariko ino mbunda ni karundura, ni nayo iteretse hariya ku musozi wa Remera. Biravugwa ko n'ubundi ku ikubitiro bashaka kuba yakuraho ahantu hakorerwa deployment. Ubwo ku ikubitiro birumvikana ko ari ugufata umujyi wa Uvira ndetse na Kisangani. N'ubundi abasirikare murabizi ko bemeye ko babohereje bari muri operation karundura. Ibi byose biri kuba bamwe mu baperezida bo mu muryango wa EAC baragira inama Kisekedi kwicara ku meza y'ibiganiro bagahuza n'uyu mutwe. Kisekedi akabihakana. Murumva amajwi y'abaperezida batatu. Uwo ni perezida Museveni, ni uri bubanze, hakurikiraho perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse hakurikiraho na perezida wa Kenya. Hagaruke Kisekedi ahakana bikomeye, yitatura ko ibyo bintu bidashoboka ndetse ko ibyo bintu atazigera bikora. Ubwo rero ni urugamba, ni nayo mpamvu ubona ko ihuriro rya AFC ryavuye mu bikorwa byose barimo, bakaba aberekeje inzira y'intambara mu gihe ibiganiro byamaze kwanga. Nkundira rero turi bwakireho n'umuroko infoma atubwire kuri frontline uko situation ihagaze. N'ubundi rero ntago nkutindira, nkundira mu minota mikeya, ariko mbere yuko twanzika reka mbanze nkushimire wese mu kubana natwe. Ikindi kandi nawe kiza bwa mbere, reba munsi ya video kandi kuri subscribe, like, share, bityo wiyongere mu muryango mugari wabadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Mbere ho gatoya rero twihuse, reka tubanze twumve abo baperezida ese inama, ndetse turebe nuko intambara igiye kugenda. Ariko wenda mbere yuko twumva ibyo ngibyo, reka turebere hamwe uko kuri frontline byifashe. Bwana Bizima, awiriwe neza? Mwiriwe neza. Bimeze bite kuri frontline ku bikomeje kugenda biba, ku bikomeje kugenda bigaragara, aho igikuba cyari cyacitse ko mu mujyi wa Goma ihuriro rya FARDC ryamaze kwinjiramo kandi ari igihuha? Yego niko bimeze. Icyo cyo ni igihuha kuko byahereye ku munsi w'ejo ahangaha muri Nyiragongo, ubwo havugaga imbunda ziremereye cyane ku rwego rwo hejuru zaherukaga kumvikana muri uyu mujyi muri cya gihe cyo kwigarurira Goma. Ariko byavuzwe kenshi ndetse bivugwa na benshi mu buryo butandukanye yuko ari abarwanyi ba FARDC binjiriye umujyi wa Goma ndetse hano mu nkengero, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni imyitozo ku ruhande rwa M23 barimo gutoza abasirikare mu kurasa imbunda za tirari ziremereye cyane, ku buryo ubona ko ariko gace bafite k'ingenzi kabasha kuba kakoreshwa mu buryo bwo kwitoza kurasa izi ntwaro ziremereye. Rero byari byavuzwe na benshi, ndetse n'ubu hari abakibitangaza yuko ari agace gashobora kuba kanigaruwe n'abarwanyi ba FARDC, ariko cyo ni ikinyoma cyane kuko aha ni ahantu tugera buri gihe, kandi dufite n'abantu batuye rwose, ndetse na M23 turabizi neza ko ibi bintu yabitangaje atari ibintu bikiri ikinyoma cyo kwirwa uba wabeshya abantu. Rero reka twerekeze muri Kivu, aho imirwano ikomeye cyane muri iki gice cya Minembwe za Karingi. Imirwano yaramutse kuri iki gitondo cy'uyu munsi, ndetse ubona ko ari igitero cyagabwe na FARDC na Coalition bari kumwe. Ni igitero simusiga rero kuko ubona ko kirimo drone ndetse n'imbunda za tirari
ari bwa buryo bw'ibihe bitambutse bagaruye, kuko mu minsi itambutse bageragezaga kuzana ingabo zirasana zirebana n'izindi kuri frontline, ugasanga ntibibahiriye, ariho habayeho gutakaza cyane ku ngabo za FARDC ku rwego rwo hejuru, yaba abarundi cyangwa abazarendo. Rero basa naho bahinduye sisitemu y'imirwanire, kuko ubu bari gutwika ku rwego rwo hejuru bitewe na tirari bari gukoresha na drone, kandi batari kurobanura haba mu madefense ndetse no mu bice bituwe n'abaturage, hose barimo bararasamwo amakompora ku rwego rwo hejuru. Rero ni ikintu giteye ubwoba cyane, kuko aha haraza kugaragara cyane kwangiza ku bijyanye n'inyubako z'abaturage bari muri iki gice ndetse n'imitungo yabo, ndetse no kuba haba benshi bahaburira ubuzima bijyanye n'uko bari kurasa batarobanura. Ni imirwano ubona ko M23 ihagazemo ku buryo buhambaye, kuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo hatagira agace batakaza ndetse babasha kwigarurira, ariko ni ibintu bisaba imbaraga zikomeye n'ubwitange bukomeye kuri MRDC twiganaho na M23, kuko ari ikintu gikomeye guhangana n'aya makompora ndetse n'izi drone ziri mu kurasirwa muri utu duce. Yes, bwana Bizima, mbere yuko wenda dukomeza kumva ku yandi ma action mu nkundire twumva inama zagiye zigibwa n'aba president. Harabanza Yoweri Museveni Kaguta w'Ubugande, aho ubu ngubu ari nawe uri kuyobora umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, aho n'ubundi yimikiwe muri Tanzania mu minsi yashize, ubwo ni muri weekend ahabereye inama n'ubundi yahuzaga abanyamuryango, ndetse hakurikiraho perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, hakurikiraho Ruto wa Kenya, duhite dusoreza kuri Kisekedi. Mwumve ibyo yatangaje, ndetse bikomeje gutuma iri huriro rya AFC naryo bikomeje gufata umugambi ukomeye, ndetse ubona yuko bambariye urugamba noneho nta bintu by'imikino. Ni mu rero mwumve uko bagiye babivuga, ndetse nuko Kisekedi bose yabashubije. Yes, urumva rero uko bimeze. M23 is really a political problem which can be solved by discussion. We are encouraging the Tshisekedi, please, these are simple, but you can agree with these people, and if they don't, if they did not want to discuss, then would treat them as a negative force and act against them. Why don't you give them a final solution, a proposal, agree? Then if they refuse, we know. But now you say they should come, then we shall discuss later. Why? Including that I asked President Tshisekedi face to face whether he recognizes M23 as Congolese, or these are people who came from somewhere else, including Rwanda, and just found themselves in illegally in Congo. His answer to me, and in the presence of other leaders, was that he recognizes these as Congolese. He himself says these are Congolese. I said, fine. It was important for him to clarify that. As heads of state, in a meeting, we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said these are Congolese. End of question. So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Yes, murumva rero uko byifashe yarahakanye
ibyagiye bigaragara ndetse byagiye bigaragarira buri muntu aho ari we wese, aho nakubwira yuko ibi byose bikomeje kuba imirwano ikomeye ikomeje kugenda igaragara, ari ukwinangira kwa Tshisekedi Chilombo ukomeje kugenda n'ubundi agaragaza yuko nta gahunda yo kuba yakomeza ibiganiro cyangwa yo kuba yakumvikana n'ihuriro rya AFC. Urumva rero imirwano nta kundi, murabizi ko mu minsi yashize ihuriro rya AFC M23 naryo ryatangaje ijambo ko nta gahunda yo guhagarika noneho imirwano bitewe n'ibikomeje kugenda bigaragarira leta y'i Kinshasa, aho bashyiraho agahenge, ahubwo mu gahenge akaba aribwo ihuriro rya FARDC rigaba ibitero simusiga, ndetse ubona yuko byongeye kubura mu bice bigiye bitandukanye, abaturage bakomeje kugenda babigwiramo. Mu nkunde rero tukomeze twumve kuri izindi axe uko byifashe ndetse nuko bihagaze. Bwana Bizima, watujyana ku yandi maxe? Yego, reka twerekeze aha Masisi. Imirwano nawe yaramutse muri iki gitondo ndetse isa n'iyararanye, kuko naho no ku gicamunsi cy'ejo yari iriyo muri iki gice cya Nete. Aka ni axe ya Nete irimo imirwano ndetse na Gatobotobo, Bugabo. Ni uduce dutatu ubona ko turimo imirwano, ndetse nyuma y'uko FARDC yashakaga kwigarurira aka gace ka Kazinga, kuko utu duce ko ari Bugabo ndetse na Nete bwari bwamaze gutakazwa mu minsi itambutse na M23 mu buryo yabwikuyemo nta kibazo ifite, tukaza kwigarurirwa na Kwasi, ariko bikaba byagoranye kuba batwisubiza kuko ari twe tubasha gusa naho tukabaringa umutekano w'aha Kazinga. Rero n'ubu mirwano iri kuvugirwa muri utu twaxe dutatu, ubona ko FARDC yakaniye kutatuvamo, ndetse ukabona ko M23 irimo ishaka kutwigarurira. Aho rwazingiye rero hari imirwano ikomeye cyane, ubona ko iyi coalition irimo ingabo nyinshi, kandi ubona ko FARDC yabishyizemo intege cyane bikomeye, kuko ubona ko ikintu cyitwa tirari hano iri gukora akazi ku mpande zombi, ndetse aricyo gituma habaho no guhangana bitinza kuba hari uwakwigarura aka gace, kuko iyi ni imirwano yahereye saa 11 z'igitondo, ariko kugeza kuri aya masaha isasu n'ikomfora biracyavugiriza muri utu duce. Ubona ko FARDC rero ikeneye utu duce cyane ni Kazinga, kuko ari uduce dusa naho tubaho umuhanda muzima gusa uyu wa Nyabyondo werekeza muri Warikare, ndetse ubona ko kari agace n'ubundi gasatiriye n'ubundi gasatiriye Nord Kivu, iyi Karehe. Ubona ko Karehe isatiriye aha hantu, ndetse Warikare na Masisi ni nko mu ihuriro. Rero ni ahantu h'ingenzi cyane, ubona ko FARDC yakaniye cyane kugira ngo ibashe kwigarurira. Ariyo mpamvu musada wa drone ziri kuza ku bwinshi, mu buryo ubona ko hariho kunaniza M23 nayo kandi yakaniye cyane mu gukoresha tirari ku rwego rwo hejuru, kuko irimo kurasa ndetse ikarasa no mu idikota za Coalition ahantu imirwano itari kubera, mu buryo bwo gusa naho babazengereza mu buryo batabasha kuba bakwigarurira utu duce. Yes, Bwana Bizima, nkundira tugushimire, ariko ukomeze udukurikirane update, n'ubundi update zo nakagaruka. Ntabwo mwumva? Ndi kukubwira ni nkundira tugushimire, n'ubundi update zo nakagaruka. Yego, urakoze cyane. Yes, niko bimeze, ariko abantu benshi ntabwo bari bamenye impamvu Bwana Felix Tshisekedi yihekesheje mu guhagarika imirwano. Biragaragara neza ko amakuru aragaragara ko iri huriro rya FARDC rirangamijwe na perezida wa leta ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, afite bya hafi imikoranire ikomeje hagati ya FDLR mu masezerano yagiye abaho haba i Rwanda ndetse no muri Washington, ndetse n'iduha byose nicyo biba byigaho ari ukurandura umutwe wa FDLR. Ariko urabona yuko noneho habayeho imikoranire y'umuhungu uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana. Uyu akaba yitwa Jarike Habyarimana. N'ubundi uyu asanzwe n'ubundi mubizi ko ari umuhungu wa Juvenal
Juvenal yahoze ari perezida aho yishwe, urabona ko ari gushimangira neza ubufatanye n'umutwe wa FDLR kandi byagiye bigaragara. Urabona yuko rero impamvu ikomeye ari iyo ngiyo, kandi ubona yuko kuri kote zose hagiye kubaho urugamba. Imana niyo nkuru kandi niyitabara. Ubwo reka natwe dutegereze updates zo nakagaruka turahabaye, ariko icyo nakubwira cyo imyiteguro irakomeye bitewe n'ubwicanyi buri gukorerwa mu Minembwe. General Sultan Makenga yafashe umwanzuro ukomeye wo kuba yakwerekeza mu mujyi wa Uvira akaburuka zirangabo, ndetse akaba yarinda abaturage bo muri wa mujyi wa Minembwe ukomeje kubisibaniro, abaturage bakomeje gupfa urwaga shinyaguro. Ni mu nkundi rero ncukiriza ahangaha n'ubundi updates zo nakagaruka. Nizo updates zari zihari, n'ubundi imyitozo irakomeje kandi irakomeye. Urumva ko n'ubundi bitorohera AFC bitewe n'uburyo ki iri huriro rya FARDC ryiyubatse bikomeye ku bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amadrone. Urumva bafite minisiyo ihagije ndetse n'abafatanyabikorwa benshi. Ibi akaba ari byo binatuma akenshi na kenshi habaho kuba babasha guca muri ihuriro rya AFC mu kwica abaturage. Ni impamvu y'ubuke bw'abasirikare bw'iri huriro rya AFC, ariko nzi neza yuko Imana ariyo ishobora byose. Ni mu rero ducukiriza ahangaha amakuru yo nakagaruka, kandi n'ubundi updates zo zihoraho. Twongere dusubire mu makuru yacu ataha abagezweho kandi atarimo amakabya nkuru. Reka nihanganishe abarwayi n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.